Kanti lo mkhutshana wabafanyana abancane abahlala ezilalini uma ngabe belusile ikhona ngempela lento yokuthi bafunda ukulala ngokulala nezilwane. If kukuthi usuke ekhaya umfana welusa hayi awusichazele, is it true ukuthi ukuganga ucansi nelifunda ngokulala nezilwane? Ngoba lesi story le is making me think. It's making me think kodwa ke angalandi kakhulu. Hello, sanibona nidumelang igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalola lwezibhekane zona esihambela lekude phezulu. Do join. Life graduate angeke ngisakutshela nokuthi ngubani igama kodwa uzoyibamba ngendlela ngoba mina nawe from now on sizoba zichomi. Asibambe ugijime nawo ngendlela ngoba yiyo le indaba singenile phakathi sigala nqa kuyona. Wena into ongangenzela nokuthi uvele ulike usubscribe ungiphe nje uphendule nje ungiphe nje 20 rand wakho nje qha ngenyanga ube channel member just to help the channel and boost it to grow bigger and better. And I thank you so much for the new subs. I see ukuthi we are growing so beautifully. We are going towards 50k, right? Iyabhali Life Graduate ithi malwandle yo ngaze nganengxaki iyangidla lento iyangidla kodwa ngiyacela ukuthi ungifihle ungangivezi ngisho nangonwele but ke iprovince ungayisho ngoba just to give a context to a story kuma Life Graduates amanye ukuthi indawo engikuyona indawo kanjani so that bazosheshe bayi understand into engizokuxoxela yona or nawo ozoyindlulisa engikuxoxele yona. Uthi malwandle umntana kabhuti wami le ndaba le yenzeka back in 2019 and at the time wayela ko 14-15 ukuthi is a teenager engena nje ebufaneni yabo into kanjalo ke. So uthi malwandle kufuyiwe ngimina ngokomthetho ngowasele ezilaleni eEastern Cape uyazi ukuthi abantu lapha they pride themselves with ukuba imfuyo nje into ekhona ekhaya all over. So uthi nakhona ke ekhayeni kufuyiwe mntana brother wami uyo bekade eqhuba lezi zimbuzi. Inkinga amalandle uthi yaqala uma ngabe njalo amatakane esanda kuzalwa nje elapha kuma emavikini ambalwa a couple of weeks old amatakane ayafa nje afa ngendlela engaqondakali afa kalula kodwa we noticed ukuthi each and every time itakane lifile emalwandle belithi malifile kube khona into ephumayo lapha kulona ngaphambili futhi isikhathi esiningi not ngaphambili ngasemva ezincane futhi isikhathi esiningi amatakane abekade efa nongixolela Nkosi yami angilazi itakane lesifazane ngesizulu ukuthi libizwa ngani so ngizovela ngithi nje itakane liyintombazane. Kuqaphelekile ukuthi amatakane abekade ejwayele ukufa kakhulu amatakane amantombazane. Uthi hayi malwandle iqhubeke lento ingaqondakali kungabi khona oyibambayo ukuthi ibangelwa yini and at the same time ukhona nomunye umfana okhulile olusa izinkomo sokusho ukuthi lo umntana ka brother wakhe lo ona 14-15 ulekelelwa umelusi wezinkomo osekhulile okhona nje khona ekhayeni ngoba uthi mangabe echaza ukuthi le back ekhaya bebenemfuyo iningi. Uthi malwandle ngingowesifazane osekhulile ngina 65 years this year kodwa le ndaba yenzeke back ngo2019 at the time bengina 62 bengina 60 uthi bena 60 back in 2019 this year una 65. Uthi malwandle emakhayeni ke kuyaba khona imigidi abantwana abaphuma entabeni kuyaxhelwa asishodi ngenyama Eastern Cape izwe lenyama. If you have been there I know this because I was also married to Eastern Cape. Inyama nje into engashodakali into engaswelwa nje Eastern Cape iyadliwa inyama lapha kuyaxhelwa abantu bafuyile kunemfuyo indlala nje yenyama into abangayazi. Uthi ke ngiphuma ekhayeni likanjalo so uthi this particular day kunomgidi ekhayeni so uma kunomgidi ekhayeni mina ngingedwa emantombazaneni ngu-first born and then mase ngilanywa omkhulu wabami abawu2 ngibiza right ya omkhulu o brother wakho abawu2 ubrother oza emva kwami ubrother walentwana le engizokubalisela ngayo malwandle and then bese kuba khona omunye omncane kunami. So ngangishadile ngesikhathi nami isikhathi sangivumela ngangishadile kodwa wahamba ke umyeni wami osweleka makasweleka umyeni wami ke ngazila ngenza konke yaqhubeka impilo ngase ngiyasuka ke le ezilalini ngamuvela kwenye indawo engicela ukungayisho for uprocessa isithunzi sakhe uLife Graduate wethu osibhalela. Uthi malwandle this particular day
This particular day kunomgidi ekhayeni kugcwele kuxheliwe kunabantu kuyaphunya kuyangena kuyaphithizelwa and sihleli-ke seyiphela into ebenziwe emini abantu bayedla inyama abama-visitor baphuma bangena bahamba bayagoduka baya emakhaya abo. So right now kusebusuku and sekuhleli ifamily yodwa iyona eseyiphuza nama-relatives afikile akhona at the time. And uthi izindlu ziningi-ke la ekhayeni kunendlu enye eyayihleli enkulu eyayihleli abanye ababephuza khona ubhuti walo mntwana engizokhuluma ngaye kanye nabanye and thina sihleli kwenye indlu la ngihleli khona mina kwenye indlu ngihleli no boyfriend wami ngihleli nalo mfana lo olusiyinkomo omdala bese kuzoba lo mfana lo omunye kabhuti wami engithe una 15 years kanye nelokhunjana nobhuti wami omncane sihleli la kule ndlu enkulu-ke kule enye indlu endlini enkulu nakhona baphi hhayi ukuthi kuleliwe kuyaphithizela nje kade kumgidi kumnandi nje kubhizi uthi hhayi-ke sisele uthi-ke one thing-ke that I've noticed about the Eastern Cape I don't know ngicela ningikhorekithe uma ukuthi ngikhuluma iphutha laphaya kuphuza wonke umuntu kuphuza wonke umuntu because akulona izwe lendlala mawusemgidini e-Eastern Cape kuxheliwe kuphuma umfana entabeni or kunomtshado or kunantoni uma kukhishwa utshwala kwenziwa lento ekuthiwa ukwabiwa ngisho ngesingisi sharing of the food emgidini kuphuma ikesi nebhodlela namasavana nantontontoni kuthiwe eyoma kuphuma ikesi namabhodlela kuthiwe eyabafana kuphuma ikesi nebhodlela kuthiwe kwamadoda kuphuma that's how bakuhlula kanjalo ukudla mama ngabe kudliwa kunomgidi kunanyiwe. So within this particular moment kusho ukuthi wonke umuntu omnandi ushushumo singabe kunomgidi. So kusho ukuthi naye u-teen boy lo esizokhuluma ngaye ebekade naye ethintathintile yabo ngoba phela bekumnandi wonke umuntu edlula ezinkambeni and uyazi ukuthi mangabe kuusuku lomgidi utshwala besiZulu buphuzwa noba nengane ezincane ziyabunika utshwala besiZulu hayi ngenhloso ukuthi kusuke basuke befuna zidakwe ngoba kusuke kunangiwe mangabe kusekhaya kufanele budlule nje ingakho kuye kuthiwe noma ungaphuzi phakamisa nje uthintise kuphela. Uthi leso simo-ke uthi at this point sesihleli la kulendlu esihleli kuyona ngihleli nalo mfana kabhuti wami na 15 kuhleli nalo mfana wenkomo kuhleli uboyfriend wami kuhleli nobhuti wami omncane ubhuti umfana ubaba walo mfana lo engizokhuluma ngaye ukwenye indlu enkulu. Uthi hayi-ke siyaphuza kudlala iradio siyacula uthi akudlala iradio siyaziculela nje ngemlomo wethu hayi-ke bamagago-ke shem he mama yimunandi lengulo kuyasho ukuthi ngangumakoti wakhona yeah. So uthi kumnandi kuyilonto kuyagidwa kuyaxhantswa kuyadliwa kuyaselwa uthi sithe sisahleli sisasela kanjalo athi lo mfana engudabs wakhe lo u15 years lo wezimanga athi uDabs uzichamelile and uthi makasho kanjalo usho nje ngihleli phansi esofeni ngigqoke ijini uthi mesho kanjalo ngiphakame because ngifuna ukubona lento ayishoyo ukuthi uthi ngizichamelile angiphakame ngihambe ngiyolala uthi ngiphakame ngiziphutha hayibo hayi man angimanzanga ndawo ngomile moslo mntana ukhuluma ngani uthi but makaqeda usho njalo ingqondo yami iklikhe ukuthi hayi mhlambe vele I've had enough let me just go sleep and uthi le ndlu laba behleli kuyona indlu yakhe vele naye ilapho ikamera ababezolala kulona lilapho kulo ndawo kulo ndlu behleli yona ngibashiyeke laba bahlele sithingi baqhubeke nokuphuza uthi ngihambe ngene ekamereni mangifika ekamereni ndivele ekamereni akunamuntu kumnyama kucishe ugesi ngoba abanye abantu bonke babhizi bangapha kulenye room uthi hayi ngifike ngivele ngizijikele phezulu kombhede ngingakhumuli ngizijikele nje phezulu kombhede just like that. Uthi uyazi-ke mawuphuzile uthongo bufika fast uthi nje ngifike ngigibele phezu kombhede gone hayi ngivele ngilale uthi angazi malwandle ukuthi ngalala isikhathi eside kangakanani kodwa engikwaziyo ukuthi ukuphaphama kwami ngaphaphama ngoba sengizwe ukuthi ukhona umuntu obhizi phezu kwami kusho ukuthi uma kafika embhedeni ufike walala nje waketuka wazilalela ngomqolo ngoba vele udaki ukhathele vele bekubhizi imini yonke besebenza uthi nje afike ngazijikela ngalala ngomqolo yabo uthi ngiphaphame sengizwa ukuthi hayi man noma kuthiwa izinto ziyafana nginxilile ukunxila kodwa khona umuntu obhizi phezu kwami is busy doing something and lento ngiyizwela kude because ikhona la leya ndawana yokunxila kodwa uthanda ubhizi lo muntu phezu kwami uthi hayi ngivele ngiphaphame ngiwavula amehlo kancane uthi mina ngempela mangithi ngivula amehlo ha lo mfana kabhuti ubhizi phezulu kwaMalandle nokubeza u15 year old nokubeza umuntu omdala na 60 year old and not just umuntu omdala uDabs wakhe
uthi hey Malwandle ngivele ngithuke uthi same time utshwala buvele budamuke ngibe sober same time. 1 ngidiniwe, 2 uthi ngithukile yonke lento at the same time iyangicaphukisa lento, iyangidina lento, iyangithusa futhi at the same time. Lo mntana ngempela ugila mkhuba muni kade kwenza umsebenzi. If you know izinto zama rituals ke kunezinto eziyezithethwe ezithile ukuthi mekade kunomcimbi kuyabona nje umuntu agile lo manyala after kade kwenziwa umsebenzi, ngoba phela each and every ritual or each and every mgidi iyabikwa ebantwini abadala and umfana yena uzokwenza amanyala anjalo. Uthi hey Malwandle uthi same time ngivuke, uma ngivuka bamba umfana ngoba phela ke kusho uthena bekade vele esemaplanini usengqondweni kahle avuka umfana abaleke. Mekabaleka umfana ngiyasala ngisadidekile, ingqondo ihambile, angazi ngiscreame, angazi ngenze njani and kumnyama la endlini uthi ngiphuthaphuthe ngifuna into yokukhanyisa ngikhanyise. Uma ngithi ngempela umfana bese ehlisile ngempela ijini nje ebusy nje impela eshikashike phakathi nawo umsebenzi. Awuna lengane yenzani? Uthi hayi kancane ingqondo yami ibuye, ngiphakame ngiqhubeke ngizigqokise kahle ngiyilungise. Uthi ngihambe ngidining room ngifike ngihlale ingqondo isadidekile Malwandle ngisayicabanga yonke lento. Uthi ngithema ngiqeda kanjalo ngihambe ngiye kuleli linye indlu le ekade ngithe ubaba wakhe naye ukhona khona emgidini ngoba phela siyifamily sihlangene ula asela khona. Uthi mangifika ngifike ngibone ukuthi ubaba nomfana lo uzile noma ngayikhuluma lento kunokwenzeka ngangizwa, kunokwenzeka angayi-understand ukuthi ngikhuluma ngani, futhi kunokwenzeka ukuthi kwasanaye athi mina ngikhulunyiswa ukunxila. Uthi hayi ngivele ngihambe ngibuyele kule ndlela besihleli kuyona, ngifike ngixoxela uboyfriend wami uthi sekwenzeka ukuthi nokuthi athi hawu hayibo. Uthi mangimxoxela uboyfriend wami vele ngithi bekhona nobhuti wakho omncane la, uthi nobhuti wakho omncane ngimxoxele ayibamangale. Uthi bathi hayi ngoba kusebusuku futhi bonke abantu banxilile akayiyeke lento for now ngoba vele akekho umuntu ozomkholelwa ekutheni lento ayikhulumayo ikhona. Akayiyeke ayikhulume ngakusasa or Monday abantu bonke sebesoba. Because at this point nobody will believe what she's actually saying. Uthi hayina ngempela kube yilo nto uboyfriend yakhe imcasule lento uthi hayi bavele bahambe bolala same time baye kunxila bahambe bolala. Uthi Malwandle ke sihambe isikhathi ke usuku sidlule weekend yomgidi the following Monday uthi unina walomntana lo akahlali lapho sihlala thina ngakhona, angazi noma wayekhona emgidini noma wayengekho, kodwa uthi wabiza umkhulu wakhe wamchazela ukuthi bhuti kukhona into enje enzakalile enzonyana wakho kwathini abesethi ubhuti lo angamkholela ubaba wakhe athi akathethe nomama womntwana. Umama womntwana athatha ifone abamfonele ayifake without speaker mekayikhuluma le ndaba uma womntwana. Imagine lento ukhuluma into ebucayi uyikhuluma khona nezingane phakathi, makayikhuluma lento umfonela ufaka ifone without speaker, uhlezi nabantwana abanye abakhe abangamantombazane abadala kunalo mfana lo owenza ukuganga umnuku bezile. And uma beyikhuluma lento uthi ezwe on the background kuphendula usisi wakhe lo mfana athi asuka man lonto iyafana no Dabs man, ifana ncama shi no Dabs kaloku noba nguye osukela umntana. Uthi Malwandle uthi uyabona inhliziyo yami mengabe ngizwa lawo magama eshoyile ngane kabhuti, inhliziyo yami uthi ivele ishone phansi Malwandle, ishone phansi kokuqala kokugcina ngithi le ngane ngangicabangela kanjani ukubola okunje. Khona ke bakuthiwa ngikhohlakele ngine boyfriend, khona ke ukuba ngikhohlakele bengingafike mina ngenze leyo nto emntaneni ngiphinde futhi mina kube mina engihamba ngiyoyitshela abantu lento njani. Kukhona uboyfriend wami khona la on the very same night eyenzeka ngayo lento uboyfriend wami walala eseyazi ukuthi khona into enzakalile. Uthi hey Malwandle from there ufamily yadungeka Malwandle, kwaliwa kwanengxabano, ubhuti uinfluencer umfazi wakhe ukhulumela ingane, bagcina nobhuti engafuni uyentertainer lento bayayiphikela lengane ukuthi lengane nje cha ayiyenzanga lento ngiyayisukela mina ngikhohlakaliswe yini, ngisukela ingane ngisalukazi esingcolile kwathini bangisho hey yonke inhlobo yezinhlamba namagama up until ngaze ngathutha
lapho kade ngikhona ukuthi isikhathi esiningi-ke ekhayeni since ngikuyimi kade kuyimi intombazane endala futhi engasashadanga ngangishadile yimi benginokugcina ikhaya isikhathi esiningi. Uthi from there ngadecide ukusuka lapho ngahamba ngayodlalela kwenye indawo la esengihlala khona manje ne-boyfriend yami. Uthi uMaLwandle kodwa angifuni ukungayisho lento, inhliziyo yami ayinakuthula lento ihleze ingidla each and every time. Ngike ngicabanga ngisho into ewukhohlakala ukuthi lengane ngivele ngiyiyele egqwetheni nje ngivele ngiyiloye straight because ngiyayibuka iyakhula phambi kwami nokukhohlakala till this day ayikazi likhuluma iqiniso. Njengoba ngikhuluma nawe nje kulo nyaka ophelile lo muntu ebebheke entabeni ngicabanga ukuthi mebheke entabeni laphaya uzofike afunde ukuba umuntu abe indoda aphume eyindoda ngempela abuye azolikhuluma iqiniso akutshele bonke abantu ukuthi ngempela ngalo beyabusuku benzakalani. Ngempela ngalo babusuku benzakalani ngoba yena uyalazi iqiniso. Noma ngangidakiwe kodwa ngangingadawanga lokho ukuthi ngangayiboni into eyenzakala ngangangamboni umuntu ongigangelile ukuthi ubani. Uthi uMaLwandle lento iyangidla iyangihlukumeza angisazi ukuthi ngenze njani kodwa nje ngidinga ama-advice ukuthi how do I deal with the situation ngoba njengamanje umndeni uqhekeke phakathi mina nguwumuntu omubi kodwa the very same muntu omubi yimi bengigcina ikhaya, the very same muntu omubi yimi bengibakhulisela abantwana, the very same muntu omubi yimi lo ekufanele ngabe ngiyavikelwa ngithole ubulungiswa because umntana omncinci lo uganga kanjani ngomuntu omdala ongudabs kuwena njani. Kusho le ngane izokhula iganga yenza imkhuba kanje ivikelwa ikhulunyelwa nayo yonke leyo nto leyo. Inhliziyo yaMaLwandle ayikuthola ukuphumula. Ngiyafisa ukuthola iclosure kulento. The only thing that I want is ukuthi lo mntana akhuluma iqiniso ageze igama lami. Avuma ukuthi ngempela lento wayenza ngoba between mina naye uyalazi iqiniso uyazi ukuthi wayenza ngempela lento. Life graduate, cela simupha ama-advice. Family iqhekeke phakathi, ifamily yamnyanya, ifamily isiyamkhipha ey'ntweni ze-family ngoba kuthiwa yena ugangile wabamba ingane ngosuku lomgidi ekubeni ingane yiyo eyayenza ukukhohlakala. Uthi nje kumuncukubi as a result waze wasuka nala kune-family khona ozihlalele endaweni yakhe yedwa. Lento ayimphathi kahle iyamhlukumeza imizwa ubuhlungu. Mina ngithe kuyena uyabona mangabe usukule age akuyona udinga ukujabula mos, udinga ukuba esendaweni enokuthula. Nani eza kuwena nani noma ngabe iyiphi indlela ekuhlukumeza umoya iyahamba iyohlala engqondweni and ukusuka engqondweni ihlala koma BP ihlala koma shukela ihlala koma ntontoni and as a result uMaLwandle ngizithola senginxila over because sometimes ngiyazama ukuyikhohlwa lento, sometimes ngiyazama ukwenza ubulungiswa ngizama ukubuyisana nefamily kodwa nje akwenzeki. Wonke nje umuntu uyanginyanya has turned against me ngenxa yokuthi ngakhuluma iqiniso ekungafunakalanga ukuthi ngilikhulume bevikela umntwana okhohlakala umntana ongikhohlakaleleyo abangafuni ukuvuma ukuthi uwenze ukukhohlakala abamdiscipline ngendlela abamdisciplina ngayo. And noma ngingaya emaphoyiseni angikwazi manje ukuprova anything because yinto engangicabanga ukuthi emndenini sizokwazi ukuyikhuluma ilunge idlule. Khuluma nje kuyimanje umuntu wakhona mdala sekayindoda endala eseyibuya nasentabeni esakhuluhlule ukukhuluma iqiniso izohamba iyogana ishade. Qala umuzi wayo but isahlule ukukhuluma iqiniso. Ngitheke mina kuyena akaphathekile kahle engqondweni, udinga ukubona i-social worker. Akaye nje clinic eseduze naye afika akhulume ne-social worker. Mhlawumbe i-social worker ingakwazi ukumtholela indlela yokuthi ihlanganise ifamily, maybe either way ingaze ligcine livelile iqiniso or noma lingavelanga kodwa yena ngesingaye siqu sakhe udinga ukulapheka ngokwengqondo ngoba really kubuhlungu umuntu athathe an advantage of you noma unxilile noma unxilanga noma mncinci noma mdala. Kubuhlungu umuntu athathe an advantage of you ngisho nothandana naye. Ingakho ke kuthiwe ngisho i-boyfriend yakho iyakwazi ukuthi ikunukubeze and uma yenza leyo nto leyo unalo ilungelo ukuthi uhambe uyoyibophisa. In this case wenza kanjani? Udinga usizo uma ngithe nje akahamba to the nearest clinic kanti ezothola ama-social worker amsiza amluleko ngokwengqondo. Mhlawumbe they can even go to an extent ukuthi bazama ukuhlanganisa ifamily. Either way lento ilungiseke. Uma isenokulungiseka I do believe ukuthi mhlawumbe umfana usengalikhuluma iqiniso athole closure athole peace just net ukuthi kugezeke igama lakhe. Angazi ukuthi wakumbono life graduate uthini. Ngicela ukuthi umluleke umphe sakhe isiluleko ngoba uyi-life graduate uyazibuka kakhulu izitori zala ekhaya uyayibuka ne-podcast. Ake ungene la ku-comment section, give her some advice and give her some love. Ayikho mnandi into yamehlela kodwa ke njengamanje let me just thank you for the love that you give me every day.
I see it and I appreciate it. I see it on the comment section. I see it on the number of subscribers as they grow every day. Ngiyathanda. Bye.